uba Marshall Biam, ubade kurtang shimen, hakani ke MDC election, badang shudam, uba klempoi syakathong, hinin kesngi, ulah hiar syashnong huroi, Hingaria, Bachnong, Lahalin, East Giant Hill District, Hakaba, ula len ai kuble ya baru akipai ba nong shong shnong, but haka juga por ula no jinga rapru, ya ka wei ka kena ka badan jinduna haki department, da ka shuki wheelchair, ka jingno jinga rap, ka day namar, uba Marshall Biam, haka por ba ulet banyalap election syakate ka than, ula yo I badan kibriu, ki badan jingduna haki department, ki ba klem yo satya kanu ka jinga na kaliang ka sarkar, kumta, kumubriu, ubadan ka mensi banyarap, walada syampoy syakathong Henry, uklem ino apan, yaki paid ba kamtam, ki badan jingduna haki department. Loong ru, bawat ukpa jong katay ka kenaru, uday ubadan jingduna haki department, akaba bat kapa bat kun kidai kibadan jingduna haki department kani ka jingno jingeram kala pendap ya ka mensim jongki da ka jingsngo kaman bat jingsngo ngu ya uba Marshall Biam na kaliang uba Marshall ukentu ya katana sorkan ka bakmi kerpang ya kibadan jingduna haki department bahkan sngo bhaban ai jingeram ka bapaka yukpa bat ka kun kibadan jingduna haki department kibana shnong Lahalin. Nakaliang ka kami, kikpa jong katay ka kena, gila ay ka jing kublay sngongo, yo ba Marshall Biam, ubala wan ped, wan jingo, ya ka ying ka sem jongki, bat ubala wan no senyang, da ka wheelchair, siya ka kun jongki. Ngai kublay gini perlok jongar gwan pun lang barengan nanti juga halas election bangil election ngil empuy siya kathong ngila rem. Dari nado huroi Hingaria bat berkat bat diselang gilawan barengah ni dan seran nama ba ngape gini gipli kisem cinge gi kunju yuk paru bom biang ga kejat bat kini kun ke hakapor bangawan kembas kini gisnong ngalap ba ngarumuh kini ke ying ba ikun ro don jingduna kotmet bat i paro dan rega ketak bahaya ngana marba ngasong snei bahan namar ni kat ni biang kijat kecil ngidang duna mo hagajing im gujongi hari kini lagi bepli kat nu gijing duna jongki bat ngakem kular ro yaki ni bangan ai kani wheelchair nga ong yaki kata po bangawan kembas ni bangan sawan syah snong jongki bat ngandang wani kenduk beti te hantin bangala remi election nga perkat maroi maroi ngong ai nga sangpap gitu bro bat kumno ngan le bangani rap yiki kenang ba kinyo yiki kata ba kinyat mo kumbayat mangi namar kipli ri thang gam mesin jungki re bakimla pat namar ba duna khodmet hadin nang ta ngai perkhat mid lebas ngi perkhat ngong em hab ngan de ban hab di rap ki ladang rem ngajob no amde ba yele election tang bangan job ngani rap ki budu pasya re ka thong junga no du menswa keledon lepai ba ngani rap ki budu pasya ngathang gam mesin junga namar yeldir ngawan ngalong yi budu re ngasong thu i jing im duduk dan mentara singi ngawan hang ni ngan ai ni kpa ikan wheelchair ban no ini kun nomor ni kun don jing donat met dengan airo ini kpa ipli halor ba itko iladiro idang don lang badi kun ikti dang ri sumar kani kade ba pengta bahaya ngi sagawe ngai kuble gini kiparajan shnong badan hang ni kibula ai mesin lang gini gi prajan sinong ini gi budon benar khodmet nere ki kem kentai ya kiru karai jonga hi lada hanek election lada kapui hadin sansnem nganile biang hi ki jingduna budon hapo konstitusi ngan pendu jai ki berkhai ngan pendap lut bat ka bamsap nongkong ke bamsap ngan penjal berkhai nomor nga isi gi bamsap nomor karoi ke parang duna bahang ni mintre de mata imlang salang nam ta karoi ke par ngai message meta wa wat langi rem lek kidon ki tim jungi kumni ngi tre nginang ye tre hi de menta imlang salang ngin pengkiu hi koroi ka parkat ba ngasya ka borjonga kumbru berem re akhmat ublei dengan long bejop hina mar ublei la pembiang ini hajing im jungi